Okunso say it would be kind kwekura no. Ono ane na na otumfuo puku arikatichi a wodi kan ana beso ne na tu. Na na amekomhene ye boni din ko hene se wo hene se no. Onne wo otumfuo puku arikatichi. Lebra wo ne ba no. Odo no ane wo fa ase a se bi no ya sim ya de hia wo fra meko. Sapoma ai jiro be ye nkranza manhene ma ne ba. Otumfuo puku arikatichi odi kan wade. Ode hia sapoma ana wo otumfuo puku arikatichi na bakan. Ana ni bi ne krapemba fo agintekia. Echire wo be ye nkranza manhene. Ewrade ba fo no ne di no no. Na me kesi se bi na nkranza manhene ma. Santehene yire prekope no no. Na nkranza manhene so ohene ba ne twan. Na me kire se na no nkranza fo ya se ne ade hye no ma. Omo firi kumasi amekom. Ekobo omo sisi nkoponi. Nkranza man kro fefefe a ene ye dru mu no. Bono epoye mantem no mu na ewo. Oba moyele tata. Yele tata. Nanai. Moyele tata. Ejampani si atetu ya na atitwi. The senti bra wasante hine ba katechi agima nkodomo a. No ane nkranza manhene kwa ekura no. Ana no hwe mu dedi osefata ema obeso nwa na de nyina owofa etu. Ana kwamba fo toso 9 ye katechi wo hene ba inya daje be si bibi kire ne se enye nko a ye ono a nini wo hene ya ida kini a wo toso miensa nso kwa ekura no. Ono ane na ye na ya asapoma a wo toso miensa enso ebeto aso. Oba moyele tata. Amani ekwanso yede be kire wo kunu santehene e ma santehene jinetu. Inso ye kire afene bosomi miensa no no na. Nkranza manhene woni edede yesi wo se wono mo bodwa data ma adofo ne ejanfo no efi achichi ne bencheye. Asene na nanom ene nkranza manhene nada abema omo tiri kwa abati ase beja wono mo bura ene omo na waba no. Ono masire ni semu nshira. Osantehene ba katechi kwamba fo abetna se no. Na afi no oni nso na ya ni pasapoma wo hene yira otoso miensa. Nkranza manhene ma ono nso da ne seko. Ejampani si de wo se no wo kronti. Oda ne seko. Okoba ne bachi don. Amane ekwaso wo nyina da enene. Wono mafiri dwa dodo wo be hwa ono ma ma mutiri nkwa. Ene ohime si firi ne seko mu a afeni wadi ne nse koto ne bansa yem na wahira ne bana ne banso wahira no enna santi amani yem yeso ohene funu wodi woni nso ofro no ohene ba no woni atrase no afena na opapa bofo e kire santi hene ne bofo na edwam na kenten a onu fenso manhina said obesi wasi santi hene ne mu no nso afena na ohene etutu tatai abema ne betri nkwa e hira ne ba. Nanu bia ekodi omani munyam kota dwumedi echi enye de ni nse sebi nanu ma mekumfo eya asenefo sidi kaka ye no nanu ma ntoafo onu nyina da asenefo sebi wono mu nkranza de eye busia baako the sent na na du mensa asare otosumje no hene se na mekumhene edina ni munyam kota dwumedi echi bi sebi nana po a onua no no na sebi wobodwa data. Afenso nana usu nyani nkwamo hene ono nso de nani munyam kwata adwumadi akiri bemo se everyday edwura hene ono nso amane akwanso oni woni ekobo na nkranza man hene chidom preko enam so hene ba katachi kwamba fo otoso 9 oni woni ohene yire ye ni pasafo mo otoso miensa ne hye edwa yinti ohene ba edna no disem etu dwama nkranza mani santimenya da ehunu ni suade hunu sebi wode be bo nkranza man ajokum for adam abampanyin for MPs amai hina o kan ho ha awie mi do an wa don think for
divisional chiefs see ahene ni to ahene for nkransa man ema ede mema media hobrasia kese ejimati kese a se nkransa man isi because so anything and then chemo aye chemo enye say you match record ya dey pray nkransa kanko ending and kaboom yedi kan yedi asaba ma twedi ampo nyankopon so ahe so ama ene dey ababa betie aside possible eko miamira otumfuo osentu ya bank asama mu ha wode na botre ene the yansa e kan asema bibi aye kama beside that me na nanu a o be tran kwansa convention omo akukuduro no mo yansa omo de chichire kwansa man me so me to ase na nanu si ahene ni atu ahene for ene ahema me da wase e wo gidi a onya ogu na mo da so ogu nkwansa man titiru emabru medam ase wo abotre digidi a fokoso enya ogu the first akonya edida na busia ko yira ase be ma me no ene be papa wanya be bi ko isu ban pa oda edi won nkwansa man ene na benya sa akonya kesi da no fa no mase this one no fa se no ni anu ma o ma di bachi akwai na mu ititru ne doctor ndi danso age doctor na busu ane kwa zaman ada wase abaya otiso ni de wacham ko ene onu a ene kwa zaman e bi nyina na nyina ase mede amrasia so Fransa ko gay mu na mi so mu na me ko ma chi akọhe ni na nanu akukudura o de etim Fransa man ya kan Fransa man a Fransa man Fransa south and Fransa north Kentampo south Kentampo north ya de na na fe so be ne da boshie ya na na tachba hini na boshie ya de na na mo hini and a bossy. Yes, I need Bojara and a bossy, last water. Yes, I need a bassy, a bossy. Yes, I know until bossy. So that way, I'm over there who said the price of my case, your city. But this one, I think I and Kabuku. The master on price of my point, I said. I became one young woman. I did baby a person at the price of my guru. Yes, you. Then my handsome, I see what price of my man. Sad is over here, and some bar. We take a cover. That's a bibia for talk. That's a young can before. You I are holding a bibia to the tea. I'm on a couple of them. A book to any campus. Since you are there here on Casama Fire, I do master. You remember the baby any of my Yamasway, I do, and Fransa, your one Sassipa. As I say, we build your Casama, yes, I want for of the body. 80, my catcher, and I'm saying. It could be a one class. I found one check the maximum community farming. Community farming, no, now could be as well. October or no, now, yet, any are buying any paying for any uncrowned income. Not yet, we are not saying this yet first, no. They say, embassy, baby, never said, and your mother, your daughter. You factory, you better from here, process raw materials. Now, you are finished products. Let's be the about a promoting a sofa, a promoting a Cobia factory. And Plaza Yamiada Roba,
Sompaima, Tadarma, a Plaza Health Center. They say, you have been to the higher polyclinic. And say, only 2 minutes say, almost like about no basic emergency unit more. That I want to be updated on. A Plaza College of Health. And we say, yeah, we say, they say, you might be a possible. The best rabbi said, na ansana ya yekom hima tumpa himra beso da bai say ma Miami odabo MP so asha before say ansana 4 years e be kono na say di ma de be koso ba yemi na ye yira we so ase asre say base we don na be kai say be the Branson District Hospital so be kai ho Yako adifia so a yako adifia ye nyina enu adifia ehu hia makro bia o hwe Branson kom ha ya yawo nyuma de bebra ba o tisi o ya dada ebi de Branson Health college amase ebi de Branson SHS ado so ya na construction ape yes say apai abe si chapeli ankasa ade amane ape ya kwanza ya kwan bia ya Carlos ina swati say get Carlos no omo hwe na omo nyemade yes Branson kwan to say Branson ketampo kwan and Branson Jema, and Branson Techimai, and Branson Egra. Tina Yaquaya. Yabesre abai so be babe no ya mai. O kwate tampon of problem can say our fire water problem. I o babato da kwan so. Na de e kan yire say yes say odihye anko akwadware edinti bigira sa akwanya so e dia lanche and Branson development fund no e ya dia de beti akaba ban timi ye no yeso ye beye de dia hyem de dia kwa e ti be prefer Branson man say development fund na e be lanche no obi anka no humum no me part of the fund bedi fund na ti say de beye a sika bia be kom bia no ye be bu ho akontan a kire Branson man ebi ne say funds no be free about e be boa and from school scholarship scheme e be boa but this was the room be able I want to say afibia ye be nya professionals to say lawyer for doctor for engineers I be free safa di maba ye the South Branson development fund ye the institutions how do ever collaborate say the be ya obetimi afa e crop that they just have before we have a youth in farming and also development fund no and where be a babu afra titru member of person you from Muhura wayo na ya the fund na so mase ama almost 20 years and the say Branson mine fund no ya ade obi amfa the hunchim say the be ya kuntu a ene kan Branson no yes sabeka afe yehwe yamamre ene afasha enya eni say Branson rufi be mfebe yenya nidi we ira wa mamre so ado achi ya ira enti rufi no say ye be say ehye bukida afi bia ye di homecoming e be kam rufi no ya say ye profo a obo wa ma no ne eni be bia we ira ba be kan ho edu rufi time na ya kire mama mere omo so kwa abonti a omo ti dia kire omo ma wa amano o ba do ni ina ye hyehyɛ ho na ye dobroyika no networking na hu ni bia o ba bia what do we say we are Branson enti afi rufie na ye November afi mu no ya the homecoming no e ka ho na ya lanche homecoming no the traffic ko no afi bia e be to aso
Mete bari die asem ebewie no. Na mete inside the asidebiem ma mpasaman ene obi bi owo mpasam. Obi a waboaye awe ati abenya saa kabubu. Na obi bia ase. Na wi show obi bia. Na wi sha ye nyina. Na wi sha mpasaman. Na wi sha police. Na wi sha dadina. Ohini wie na Honorable Francis Owusu-Antwi eye bono kroye mantem no mu soafo awohwe kirama Ghana mampanyin so sabi wodene mo nyam beta adwumadi na chiri ebema na nkranza manhene na nkranza manhema eye trinkwa desenti ono nso dina no disem. President of the Bunu East Regional House of Chiefs Nana Owusu-Sachi Awutasomiansa. The President of the Bunu House of Chiefs Nana Dr. Adiman Badu. Honorable members of Parliament from Kintampo South, Kintampo North, and Nkranza North, the host municipal and district chief executive, Honorable Godfred Dapa, all the municipal chief executives here, Dean of MMDCs, Honorable Azik Donko, Honorable Dr. Nek Danso Abiam, former ministers of state, Nana Amayananum, officials of free local government ministry, the political class, Yapapa Sofonum, Yapapa Nkramofo, the security, media for Ahoyaha, Yenyanum Mema, Mema Obibiaraha, Nama Fapanya iso Adin Chiasronko, Afri Omampani Reho. Her Excellency Lordina Mama, Osanso ye, Nana Akosia Frema and Puma Sika, Odikain, Nkranzama Sumpahima, within Chiasronko Efri Nasuye, Emma Obibiara. Nana no Mefa Apanya iso, Namama Nkranzama Ura, Afinshiapa, Mama ni Moniyo, Mama ni Kodin, Nana Wonkwaso. If Sanya Waya bro again and Tiasiaso, America Kraya Trade Yampo, Adom Aniwaye. Nana Mokan Sembebre. Na Omampani Sameba. Main country said, Diabako and Yakwaye. And Tiwana Musanti and Brasia. What did the Nkransamaya Nimu San Brasia and Tontre? Pasan Brasia to Uquine. Na Ubako Akodru. Nana no matrankonya. Honsu ya besra wo bebre. Se ya nana nkransaman wura. Ono nko want to be mumai. Santini watwa na ho ahia. Nti ya besra se apepi. Honko no moa eya adwentremu. Apepi. Honko no moa eya mpuntuomu. Na nkransaman befa na ntimapa afra. Nana wakasa okampuntidwuma. Na mpuntinyuma Omampanye His Excellency Chandramani Mama, the Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces. What yaba Nkransamai Mudie? Menemeya Mantem Swafo. Bi Nyanko Babia Aya Regionimu. And Putuduma Oba Municipality Mu Asopaye. Nana say Yashaya Kwanya. Okaya Kwanya Sem. Nemo Mbonsu. Dr. Basunkwa. Biposu Road, Nana. Omampani diama contractor. Yenina yedi adanse se baye dates. Asa kwen site. Awo ye aduma hoden so. Awanya nada asem. Nana no mo free won so ata no bo ase to ye free. Ono so so ye ni agudu ko tare. Na obi ahu se ampa NDC abaiba oka oye say ekojema town roads okoso okojema contractor ya site town roads so okoso kiti nanano say apaso town roads a oya Kintampo South ono so Omampanye His Excellency at the contractor upper site say okobra wo hwediem road nso so a
Mian Casanamico Catsisot on behalf of His Excellency, our contractor air site. None of your best share other government programs. Tama na nama yene okasa oka kuyasem na kuyasem so die ye region no ye ba bia o mampani e be pa wontuma a be friend Feed Ghana program last year ye pa wontuma na sa Feed Ghana programming institutions abe chance ye bi aya region mu na oye Nkranza South so ko Nkranza South a National Health Insurance Abayin Sobasi Mabedo Afuo Express Abayin Soso Adiya Nkranza South Nia Etosubian Aya Apprenticeship Program Abayin Bay Wakasa Free Senior High School Wontem and that's a free education Ampa Obay Watuaso Na Nsembisa Sase Ebisa ya wane se Yenu yanu mwa bonko school Subecha fane se Na yenu yanu mwa bonko school Mira Omampani Samima Wasonte Sa district bia ya region mu awo municipality aka ho ofani pa baba titipa baba fa adisuase se bebe ye tre se bebe ye talent west ana se bebe ye carpenter nipa bebe chere baduma district bia nipa du abefra be master craft persons omampani afa ba otia beka ono nso so free wa district bia omampani fa apprentices nipa ba ku 50 Anana umpasuye so eka ho. Omampani ka akoko nketenkete asem. Miura onyineba. Last 2 months, our February 13. Enkoko nketenkete project. Omampani eche nkoko 10,000 per each district and municipality. Yadiama this year by Yaburu East. Yaba government projects are Miura. Uka se wunya projects. Na project bako omampani sa meba minyi wasutre. Make us a contractor at site and the College of Health Sciences. Also the bureau back in Tampa South, was so. Also everywhere. Then I'm so training college, sir. Abayan region more. Yeah, training college back on as a from the College of Education. Says a woman pani the back over Ampuma. Our non so Honka Tanina are you ready? Oman Panika 24-hour economy. Market Mira Ukraine Ebenya Bako Kintampo Benya Bako Sane Kintampo North Ebenya Bako and the 24-hour economy market Osia Via John Dramani Mama or the Abba so Nananom Sauko Bonsua Ye Frisinia High School Osidometres Amabe Okon Kanza College of Health Contractor ya site as a CMN we yakasa in ananom. A first yamra ya regime first pass will be a Akrawamu Yaria, and that's a kidney disease. A Guinea Pakoko Kumase, and Naso Pakra, and Naso Kotamale. Mira or Hineba, Yananama Manhenene, we are Minister of State. Where manager and walk debris. Sir Oman Pani, His Excellency. Under the Mama Care Foundation, Amma Tachiman Holy Family Hospital, dialysis machine 2, as I will be area, on Fakan Kokmase, Obi area, on Fakan Kwatamale, Nemum Tachima in Haya, Awako Asanswabeda Ufi. Nanano Mintimin Kayana, Sayanka Hauka Kraya region himo. Sa unim dear Aquasri, Sa unim dear Apedan Kransamai. Na no chieftaincy aya dia on harding na mianka samini minister eco house of chiefs na okasa chieftaincy cases aya baku 42 to 43 na sabre here trade yampon adomu nyansa surunkwin minim sa odi wonu ma manhene no mu a beya region mu ebekọ benkro mu na sa chieftaincy dispute yaka amasundwe aba Sanso so aye fulani ni akuyafonsem. Mefa kwanya iso adamiurase. Haseni ya the very municipality ya. Fulani ni akuyafonsem nini few municipalities are. Bato to bon mama ye yanti fulani ni akuyafo entokwa. Nana nyankopon onshraw. Na mede masam mi ba wiye. Mese afinhia pa ekoma wo ohene ba kwa me bafa wotoso nan. Afinhia pa Ekoma Oba Hima na ya sapoma otosumiensa.
na afinhyapa ekoma nkransaman meda wase yada era Mosa honorable minister akunya vita civilians na so far sabre Mosa Ajapon ani dia kwa so mami nya Ajapon ani dia kwa so mami nya dia bi honorable return na Adole Sowa Oni a deputy local governance affairs religious chieftaincy affairs minister no Amu asuni mrashe bejani adimala dadi kotopon Nene Osantine ba Ohene ba kataji kwamba for toso 9 Ono ohene yere ye nipa sapoma otoso miensa Wonu mu dwa wonu mu boye na mo manhene inso aye akire no opemso 1 and 9 akire mponso de de beso mu